Pentecost program thir tu te chibevek ule Vanlalhmachhuana kania Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thlir ni lo ngai thlang u General Headquarters suai tu te rongbol na lo ngai thama sa ila General Superintendent Reverend Thanglin sanga chu ju ni somni panga le ni somni paruk pathian ni mang hian keifang bial tu pastor sila ram nga ka te chung kwa pathian choi moina speaker ani dona voin inrin ni hian aizola chu san General Superintendent hian pathian ni zan thleng thu ri rongbol na anei dona thotran ni aizol alo let leang General Treasurer Reverend BIAL muliana chuan voin ju ni somni panga inrin ni hian zema bok ko ran biak in pathian hne na hlan na le hon na anei dona inrini zan atanga pathian ni zan hun thleng zema bok ko ran in revival program an nei tura thuril rongbol na anei bokang General Sunday School Department Chairman Tirkau Cholal Mingmuana chu juni somni panga inrin ni hian konpui ko rana pathian choi moina speaker ani dona pathian ni thleng acha manga Sunday School campaign ani ngal dona ni Mizoram UPC puipa committee chu juni somni pakhat thole ni khan conference hall General Headquarters office an thukhoma kausan kalzel na turata na tule poimo taktak an soi ho meeting hi executive chairman upa sila ro pianga na kai hruaya kumchan ve sum audit nei hun tur terelin ahunatan July ni sarile ni ria chu an ruata kumchan ve executive committee juni somni pakua nei tur thlir ho na te nein hemi atana thil tule poimo taktak an soi ho bok ani Mizoram UPC Planning and Financial Board chu chairman upalal zirliana kai hroina hnuya juni somni thotrani khan conference hall General Headquarters office an thukhoma meeting hi puipaten an ho Planning and Financial Board chuan Mizoram UPC malang na tur rang sum sangson na tur engemozat an rela thungai tu langsar zual zinga assembly center a hall sakdan turte camping center a malak chauzel dan turte atela Pastor Quarters Repair Fund BIAL palin hne na pek le biak in saktran puina kau ran pasari hne na pek te Planning and Financial Board chun remti baka Vehicle Board in motor thara le an dina an remti sakbok ani General Missions Department Executive Board chu June ni som pasari zirtom ni khan conference hall General Headquarters office an thukhoma Mizoram UPC puipa Reverend BIAL muliana General Treasurer na hau General Missions Department Executive Board meeting hi chairman upa Andrew Lalding liana na kai hruaya General Missions Board nei hun atan October ni som pani ni lai ni an ruat heng baka hian field sang kumchan ve audit area supervisor kai hruina hnuaya July thachunga nei ni se ti te an rela North Bengal area huam chunga field te audit nei pui turin General Missions Department chairman upa Andrew Lalding liana an ruat bok General Missions Department Executive Board meeting a hian secretary report ngai thak ania Home Missions field a malak na tur poimo taktak an soi ho ani General PYD buat sei khui su nei chaumek zel ania June ni somni pakhat thole ni khan Ignite Studio a last 16 inti siang na nei zo ani General PYD khui si lalmuan kimin akai hruaya Reverend T Lalding liana Secretary General Missions Department chuan hovin inti siang na tran ani main program pathian hne na hlan na aneya last 16 inti siang zana hian quarters final lute puan ngal ani Juni somni pali zirtop zan khan quiz quarter final hi nei le ania Bethlehem veng thlang thingsul thia PYD cholmun PYD Government Complex PYD cholmun BIAL PYD Chan Mari West PYD BAWNGKAWN BIAL PYD le Peniel PYD ten inti siang na an nei ani General PYD quiz hi Juni somni pariat thole ni khian semi-final nei ani dona ruam han ang chuan Juni som thuma final nei ani anga semi-final le final hi General PYD YouTube channel baka Zonet Zolbuk channel a live apek chu ani ang Manipur District Sunday School meet tluang taka manzo ani Juni som pasari atangani som pakua pathian ni mangkhan Sunday School meet hi reng kai ka ran biak in Churachandpur biala nei ania Mizoram UPC General Sunday School Department Secretary Reverend BIAL San Himan meet hi hovin Sunday School Secretary hi Pastor Sila Ramha ka Sir Chief District Superintendent Pastor Rin Moya Varte Bil Khothir BIAL Tule Tirkau Sila Ramngaya General Sunday School Department EBM baka Mizoram atangin mi engamozatin an troi o mani he Sunday School meet mang turhian Manipur District chunga Pastor BIAL Pali Churachandpur Saikot Imphal le Senvon BIAL baka Manipur Missions Field atangin riak lut mi za chuang an oma
langa kalmi engamozat omin in khoman thahnem thin le ani Manipur District Sunday School meet hi Juni som pasari zirtop zana tangkhan man chan ania District Chairman upalal vul lian le District Superintendent Pastor PC lal lian sang aten in khom atsoka kai hruain BIAL Police Sunday School Department le Manipur Missionsfield Sunday School Department te atangin in khom apiang in group song action song drama solo Bible chang soirual recitation le thu in chang te thlir ho thin ania silal riat kimi aizol le silal muan omi lungleiten zairong bolna an nei bok Manipur District Sunday School meet nei chung hian pathian biak in khoma Reverend Bilal Chan hima Pastor Silal Ramnga ka Pastor Larin Moya Varte le tirkau Silal Ramnga ten thusil rong bolna an nei thin ani Juni sompariat in rin ni zinga Sunday School zirtir tu te pualin seminar buat sai ania Reverend Bilal Chan hima chu resource person ni in Sunday School poimo na ti thupui kalkhom te zirtir na apea pathiani zinga tirkau te puala seminar na ivele ni in evangelist le rongbol na ti thupui pastor PC la lian sangan zirtir na anei thung ani Manipur District Sunday School meet a hian pathiani zan in khoma ATI pual tholom la khom ania pathiani zan thleng khan hemi thi man ni in revival nen tluang takazo ani bial chung rongbol na lo ngai thlak chun zomila lungsen bial chung lungrang south gilgal kaushana mitharlom lu ani jun ni som pariat indrini zan kaushan khoma tirkau omega lalming luna chuan kaushan dang atangin chung ko khat member paruk te chu lungrang south gilgal kaushana alom lu ta lom lu zinga puitling te hilal pa isu minga baptisma chantir anni heti hian lungsen bial chunga kumtir atanga jun thleng hian mithar somnga pariat Mizoram UPC alom lu ani to ani BAWNGKAWN BIAL LED ti chuan thuam pui kaushan biak ina seminar kam revival tluang takin an hmangzo Juni sompariat in rin ni khan BAWNGKAWN BIAL LED ti chuan thuam pui kaushan biak ina seminar an neya lal biak nguri sailo BIAL LED president chuan in khoma kai hruaya General LED hruai tu ten he hun hi man puin choma se sona hian General LED secretary lal tran pui chu resource person ania nute mo phurna ti thu pui kal khom te zirtir na apea chonhulama General LED Vice President PL rin moin hovin rin omna le thiang hlimna ti thupui anzir ho bok BAWNGKAWN BIAL LED seminar hi BIAL tu Reverend C Ramsang Vora le upa bi sang wunga BIAL chairman ten an telpuya tlailama kalkhom ten chahlui an kil ho ani inrini zan atanga bathiani zan thleng khan BAWNGKAWN BIAL LED te hian revival in khom an nei chunzom boka tirkau la lompuya sailo BAWNGKAWN BIAL in zuang tuiveng thara rongbola an roi mek chu speaker ania in khoma piang in zai thiam ten zai rongbol na an neya pathiani chnu in khoma BIAL LED buat sai Bible ral chan loman sem ani bok BAWNGKAWN BIAL LED seminar kam revival chu pathiani zan khan achiak ani bazar BIAL am veng south ko thana Juni sompariat in rin ni khan upa thansa vunga te chung ku chuan pathian choi moina an neya lal thazwali chol mun chu speaker ani he choi moina hlimna kal zela hian Juni som pakua pathiani khan baptisma khur hon ania mi paruk lalpa isu minga baptisma chantir ania anjinga pakhat thi kau randang ni in Mizoram UPC lomlu ania pathiani in khoma hian nauhlan rongbol na nei ani bok amveng south ko rana Juni somni panga in rin ni hian VK lalmal soma President amveng south PYD te chung ko chuan pathian choi moina an nei vele ang Headquarters ko shana Juni sompariat in rin ni khan Lal rin lian te chung ko chuan pathian hne na lom thu soina an neya upa David lalpar tlana chu speaker ani he lom thu soina in khom hi Juni sompasari zirtop zan atang khan ko shan hoten biak ina an mangtana pathiani zan thleng khan bial chung le pon atang in chimtu an thathem lea thu le tharawa kal khom ten lok takin an mang ani in rin ni vek khan headquarters BIAL samtlang ko shana lungti oe te chung ko chuan pathian hne na lom thu soina an nei boka tirkau Michael laram chana zeptha revival team speaker chuan thuril rongbol na aneya kaushan hoten pathiani zan thleng khan revival nen he hun hi hlim takin an mang ani lunglei south BIAL committee chu June ni som pakhat in rin ni khan pastor quarters a an thu khoma BIAL chung malak na tur poimo tak tak an soi ho he thut khom hi BIAL chairman upa PC larin kiman akai hruaya an thure langsar zual zinga kumchan vesum audit nei chungchang te rangchal kon ko shana rongbol turoi te BIAL huapa revival nei dan tur le media and documentation committee hruai tu ruat chungchang te atel ani
lunglei south BLPYD te chuan June ni som pakua pathian ni khan lunglon kau hran an tloa fellowship te nei puin zan lama revival program an mang he fe chu program a hian upa tilal hmanga izuala lunglei south BLPYD vice president chuan thuril rong bol na aneya zai thiam ten pathian fakna hla sain kalkhom te zain an oibok he fe chu rong bol na hi BLPYD chuan lok thlak an ti hle ani lunglei south BL2 reverend lalmun heta chuan June ni som pakua pathian ni khan BL chung fangin farm veng kau hrana rong bol na anei bok champhai BL Zion veng kau hrana June ni som pasari le ni som pariat in ni khan lal ro puya te chung kwa chuan pathian choi moina an neya BL tu pastor kelal om puya chu speaker ani he choi moina hi zir top zan atang khan ko hran hoten revival nen an manga BL chung le pon atangin chim tu an thanem le ani rabung kau hrana June ni som pakua pathian ni zan khan kau hran in khoma mithar pahni BL tu pastor ke lal mingsang zualang Mizoram UPC a alom lut Kolasib diakon BL New Builum Preaching Point a po June ni som pakua pathian ni zan khan mithar pasari te chu kau hran dang atangin BL2 Reverend PC Laltran Puyan Mizoram UPC a alom lut bok New Builum a hian Gideon Revival Team te rong bolin an nom mek ani June ni som ni tho tran ni khan Kolasib diakon BL PYDOB te chuan BL chung a fe chu rong bol na an neya tui thaveng kau hran PYD te hun man puin pathian biak hona an neya laldin tluanga hnen atangin pathian thu changai thak ania he fe chu rong bol na hi tui thaveng kau hran PYD te chuan an hlut le ani sersi BL horep kau hran te chu June ni som pariat in rin ni khan dor pui veng kau hran PYD ten an advisor upalal tran puya chong thu hovin an tloa pathian bek in khom na te nei in revival nen lim takin hun an mang he lim na kal zela hian June ni som ni tho tran ni khan horep kau hran te chuan pathian choi moina nei in revival program an man chun zoma dor pui veng kau hran PYD advisor upalal tran puya chong thu chuan horep kau hran hna apa hriat rengnan sound system apebok CHALTLANG BIAL LED te chuan June ni som pariat le ni som pakua pathian ni mangkhan silver jubilee lom na hun an manga general LED hruai tu te BIAL chunga department sang hruai tu te le CHALTLANG kau hran committee ten an man pui CHALTLANG BIAL LED te hian silver jubilee lom na in khom hi June ni som pariat in rin ni choma atang khan an nei tana RMS dongkimi silver jubilee organizing chairman chuan in khom akai hruaya he huna hian reverend B kap moya BL tu pastor chuan jubilee hlan na nei in thuril rong bol na anei silver jubilee lom na in khom a hian kumsang kha zakua somkua panga atanga sangni somni chunga BL LED hruai tu lo ni to te choi moina thil pek hlan an nia CHALTLANG BL tu pastor lo ni to te hna thil pek hlan an ni bok kum somni panga chunga LED member boral te suna atan minute khat chung ngoi renga hun man ania CHALTLANG kau hran LED te chuan member boral ta te pual hian kavan in khopui khi kangai zual thin ti lamoi takin an rem bok ani CHALTLANG BL LED silver jubilee lom na hi chhnu lama boruak lim omzong man ani thunga BL chairman tirkau H lal rong bolan hovin hun ser an manga special item limom tak tak tol chung tin LED te atangin thlir ho ania program man zo ani nu hian silver jubilee puala ruai buat sai hlanna reverend chung loma CHALTLANG BL2 lo ni to chuan aneya kalkhom ten tlai lama jubilee ruai hi an kil ho ani inrin zan atang khan silver jubilee lom na hi revival program at sunzom ania pathian zan thleng khan man ni in RMS dongkimi silver jubilee organizing chairman le lalril thangi CHALTLANG BIAL LED president te chuan a chokin in khom an kai hruaya BL chunga zai thiam ten zai rong bol na te nei in tigo lal so mar boy tlung hne na tangin sarmon ngai thak thin ani CHALTLANG BIAL LED te hian September ni somni pahni sang ni somni khan silver jubilee honna an lo nei to a he huna hian silver jubilee souvenir tlang zarna le silver jubilee lungphum na te nei ania COVID-19 shileng awanga hun engemaw chen ruam manna an nei te an kalpui theilo hnuwa CHALTLANG BIAL LED te hian silver jubilee lom na chu tluang takin June ni som pakua pathian ni zan khan an nei zo theita ani ole khati zong khatun kar chunga Mizoram UPC rong bol na chanchin thar kan thlir le ngai thlak ho thei te chu ani e